ama sain chi bai le ve ko le kan video ama sa khan hangzo farm kan tlo kan ron share chewa tu nai ro chuanin khamini ve ka kan bazar na aizol millennium le bara bazaar ve lami kan lo share ang cheunga hi mission veng thanga tanga Katla. That's Katla, you know that, right? But there Katla veng Shatinang. Oh. Look at this. And they also still have the top. At Chungkin la thau dro. 360 view. Wow. Oi, la at sang sang vong vong me ki lai ki Katla biak in mo. Katla biak in me Katla style thing here ka. Oh. Wow. It's crazy, all the house. It's totally built up on no space left. Everybody is building right next to each other. Everywhere, you can see all the churches really big. From here you can see Sanveng tanga Katla, lower Katla te. Ani kilai ki. Yan. Zong tra ku ngo ma avahan. Oh. They can get this zongtra from the rooftop and oi zongtra le to kan du lut to ka lam oh atui chi ni mel Charlie maniem oh okay all right kan chian te ina special brunch e turin kan lokala kan nom le mai kan special dia win kan ning shebo kan ni avan tui don Win so ari mite try ina so kan don hey an siam ti don ja win ka sia long le mai kan ni lo oi ha ti don Chatui tak min siam saka kan trewa chumi nu chuanin bazar lam panin kan kal le ta bara bazara kan local ni hi kanau sen puin rotatan sud mai sak vere re nga ngatia chuwang chuanin hei RC Taylor hian kan lo lu ta kan han thek kwal chan ani khantur thatak tak an lo ne ya hei ke ni nu fa le kan mak pa le kanau kan han zui chuak ve ro ya hian ro ta sut tur chu kan han en kwal ve dan ani hi sut than tur po alo am nol maya ka Fapa pon adu tur ang sut chu a han en ve nual boka adu tak chu a thlang ta in ka sia hei a thalak a sut a hring deuh nal mai karin lo deuh mai hi aron pot chuaka rin ai chuanin a in me viau in ka sia tin chung akor chung lampang chu a hatok maya amai ro chu a hnuai lampang kha lo lian deuh hleka an fit thatanga ya maktak chu darka ni vela kan pe mayang kan fit thang an tia makati em maya USA ate chuan khatiang kha a theilo renga ni enga moza fit thatu chuanin kan kha anga ya Mizoram chu le lama chuan thil lo sa ol sam em ti kha ka han hu chua ka alom om ka ti box ya in van nei hle ni ti kha
karon soidu ani rota suit kan le nuwa Millennium Center lama kan lakal nya lawa chuta chuanin phekhokte en turin kan chole ta ani Senpui phekhok le du mo phekhok en pui pokang just ka fapa hianin aizola tanga thilhan lei ve hia du shim shim awangin Millennium Center a hianin hei kan voi khat kalna ania kan han en kwal ve dan anie Really interesting shoe sellers in the bazaar, actually. You know, walking down to the fish market. That's where I found the best shoe sellers. sanghazo na bo dura bulati ka fapa hi ama in bara bazaar vel khulai chme zor na bul vel sa zor na bul vel a te khan a local ve to a Millennium Center a hian chuan na local cha lawa chuwang chuan phekhok dor a mu na kha anu te yan shil ve a chulai chuanin thataka om man ti ve a mero chu hei Millennium Center a hianin ya ves kha ang lo lawa tam tak a thazok te po an lo zuar ve thawa chu kan han en walpui ta ani hi hei in huang hian Millennium Center a chuanin alai taka hianin Christmas decoration an siam te po an lo la chuak chia lova keipo ka in lama chuanin Christmas decoration chu kala la chuak big lowa ka hon huna ka Christmas tree te po kala la chuak ve don chuani ti ka han soi du lokani e ka fapa ro tale annu hi midu tui ve deu mayanya an korle phekhok te hi keini chuan kan lei sak thei reng lawa an ma ni du te chau an leya chuwang chuanin thomhno te hi kanin lei sak ngai nya lawani The seller, hei phekhok nal ati deu amua atak tak ani lo ti chu asharenga amairo chu first copy anyang chu kha ania apoya tilawa ani ve do ani hi hei a fake one dor danga te kan kal kwala kan en kwala ti chuan phekhok le suit USA a hon thak tur kan le nuwa lom takin Millennium Center chu kan chu asan ta ani Are you happy with what you got? Ka fapain sud nal tak le a phekhok du tak Millennium Center atangin a mu nuwa ani chu a puin in lama a hon puita a ka fapa ro ta tan chuan thil reng hi experience thal vekania awang chu 2004 a khan a lokala kum som hi pani kalta khan chuan Mizoram abikin aizol kha hetiang hian ala thang lawani tuna chuan bara bazara na thu le kai kwang te an zor na dora kan han kal in kan han chol loka ke ni pon a then chu kan lei ve nual ani
nga thu zor na oi ha hei khoya tang e local nge gawati a aba ui de tro avum chen khop mai heng hi hei nghe ni hei ai dang ve ka mi man hei ang zat man nge zaria tania hei zaruk mo nga tinge than na alian le te a ani le hei mo kai kwang mo zaria mo ani le hei zaruk mo wow tum lo devin hei mai sai tlong a sai lo zai thiam musician nupui kha bara bazaar hianin bakery store lo ne ya kanin pu lo maya abahan domom em o aman min lo shelawa ke phei chuanin ka lo she to ya lawa avan lom em thin lai lung ru ka lung len athar ti lo thei lawani an pa wal ruati te pi van lupui te an liam ta vek poksia kapi hei i thil zor hi mo tuna hianin i shal zo lo chuanin ya chuan kudama zana kan da tha mo to ka kan zuam le chuanin ani le mo i thai i da kudamai da kha mana omem om lo a engtin nge in share chan thei nang mani ta khamo da na bikin nei mi ani le chu thakata amanin choi ve em that kan choi lo mane te kudam man ko kan choi lo khoi lai nge kudam chu khai chu zona a sarkar in a ani chuanin mo tikhan heng in khai te hi mo khoya changa in zor in hu nge thingtlang atangina mo ta chang ten min bu ma chang ten ku nan thana ani mo heng hi mizoram thai thar vek ti na mi te hi bok bon te hi se si ta chang lo nya mai te hi hot sia chi bok bon mo mai hot ta ki mo ani le heng thai lampang mo okay ani chu mizo in hetiang hi kan la thar ve vak lo ni mo chu ti chu khatiang lampang kha kan chin ve ngai ni kha tui ber pol ni sia chin thei lo nge man ni ka ti chi nei broccoli te chen an thar na sa da ie khutiang khu chi na har lu to ka mo en kol ngun na ngai ya ba ka mo thilin ei na sa chemical ten ti thian nga ya khutiang om tu chuan mo ani le kalomi o kapi kai chi na tayan zana an khara kong an kalan ma ni space he an nei veka chuta chuanin zinga an ron hong le mai ni veng tu pom chuang lo ma se kong khar so lai so na kal oma he ta hian thai chi zor na pon lampanga hianin second hand zor na anin ka shia chu oma kor tam takan zuara tin step kal na bula hianin asir lampanga hianin mitam takin chokne le thil dang te an zuar bokani engzat man nge chak a hi pasari somnga khoya changan lenge hei hi khoya mi ma mar kholian khoi lange mar kholian chu manipur lam ho okay hi chun thi to ti na mi chi bonam ve to ni ka engzat nge shal to ko in ya ka shal ve chu to mai ani mo engzat man moi ti kha pasari somnga mo ani ka chu marcha
fan thak tui do nem Let me know the price. ti hian mi tam takin abekin hei chia ten chung ko chom nan chok me te an lo zuara ka ngai to achina kum som li panga kum som nga kal ta khan chuan hetiang hi mu tur alom ngai lawa kan khoven alo dang lam zia to min sia chwa tir thina ni thei tok tak mewin until zote mi ten lei turin an tia an aulo lawa heng te hi an fakom ka ti hle ni Mizoram hi Christian ram Pathian shami nam big kan nia chuwang chuanin lalpa hianin shiranga kan din da tam takhi a sharingin kan tong trai na te po min lo tlin ti thin ani ti hi kan shiat reng avatul em ole khati zong kha tu na ta na kalo share le thei chu chu ni nakina adang kan laron te zelang. Thank you so much and God bless.